na onumonya for Sami Jamfi ene OSP MC koma twetwe ekɔso no na ode ne nsa baaku mienu miensa wo kenkai na ne kenkan so na nim guase bia omde eto onumonya for John Dramani Mahama wabedi oman so pen ekɔ na afi oso yemfa Ghana sanction nsa no omo se entesa bas robia se bribery no na entesa kora ento Ghana for to omadwim emfamfiri sansensem we ehom yento akase ne so na yemfa ma Ghana de hye na yeto akase ne so de a se medical ka kire wiase man nyina se yede oman agapade hye wonsa na duru baabi na seseye a ewo se wuye ensiesie ya na ensiesie no hu hia pa eno na Ghana fo no se yede oman agapade hye wo monsa eduru baabi a ya na sika no hu hia wo mo maintenance ne de o mo nhwe ho eno tie koba ne sa ya na Ghana agapade ne pii no a ya ne aton ama China fo no mo ani akeka kom se de mimira die no e koba sa na Ghana fo no esu ne sa unity Ghana National Gas Company GNGC sabre ya me ne wo kasai okra Ghana fo se wo kwa koyensiesie se de be ya oyensie ni wi a dwumakuo no begina peme no watumi asom Ghana fo no asom amosompa ene ya da so de ya na asem a wo ka nyina ne se adwuma na kasa wo ye no ne fa dodo no a watumi aye be 60% ya sabre no aka 40 40 no an ye hwe animu se Ghana National Gas Company wi a 40 no obasom Ghana no asom nsompa ensem wo nyina akoso wa bra Mr. Alamu wono na sa GMPC no oye engineer ewo ho no wona samtrofo hyiaye eno kan sem wo nyina ekire wo. Part of our day-to-day activities of Ghana Gas, the maintenance team have a lot of equipment, and as part of the equipments we have, we do regular maintenance on all equipments. There are some equipments that you need to do maintenance on, but you need to shut down the plant. So you assemble all of them, or you compart all of them through our planning department and schedule and do a maintenance on. Today is our 7th day, and we're almost about 60+% of the scheduled completed. Any a maintenance manager Emma Ghana National Gas Company Richmond Alamu ena yekotie ye no na eneche ena corporate communication Emma GNGC NS Kofi Usu Bempa enso kasa adwumadi na se oso obo homode pa na waye wadwene se maintenance na woye no woye na adwuma no atumi agina peme na watumi asom Ghana na wasom Ghana Sompa. They are working on the heater system. You can see that they are working on other areas of the processing plant to make sure that everything is on point. In the meantime, we are looking at the timelines as well. We are working ahead of schedule, and we're definitely going to finish the timelines that we gave. I can say that we're doing almost about 60% because we are far ahead of schedule per advice from the engineers. Means that we're going to finish maybe a day before time, maybe 16, but they need to run it to see whether everything is on point. Panipa corporate communication Emma Ghana National Gas Company NS Usu Bempane ena yekotie ye no na wamanfo ene me beye adwene a abra wamampani na adodanko akufo ado oba ye no wodi free education ebai omampani kofo so beye na afam de ewo MPP afam wono so edi school feeding ebai aban beko aban beba school feeding no e so yetoa so na Ghana nkoda etumi didie na yemfa yafurupan ensha ben ekom de wanhwe wunhu ade utumi ensha krata so eno ti enhye yampanifo digu akwan so say school feeding no de ebeko so pa yentwamu ne ekena so ka ho na de abeto ya pro so na ye pese Ghana fo nyina atene say amane boso afo honorable madam Fatimatu Abubakar wo de abeto dwa say enka ne kwan na ye fa so na ya fa nipa mo ye school feeding no caterers no sabre no ye de be fan krata so digitalization and ye MPP for the almost say bibia om de be fa computer so eno ti sabre ne nhye ya wa hye ne say se o pese wo ye caterer na o pese wo ye matron anasa onu aduane school feeding bia na o ka ho na ye kamade a sabre ne nhye ne say ye de baba be fa computer so computer na ye fa no beto form so na wa hye no adi mra ne so said ye be ya the quality of aduane e pese no amankoda no na enkonkwanko ye engineer
enkwankwa ya sichire ye fa akofie ye samo keto amankwadai ne adi nsu agum dabi na kyase nipa ye baba befa wo mo no wo mo nimte ewo aduane no ho wo mo nimte so betumi ahwe nipa pom den sana amane boso afo nimonyafo madam Fatima tu Abubakar wo de to ensentrofo anim enuada ewo poponi mantam kromu enkran no anamo be na osoafo ne se wo betu amiatin ahye mokena osesa ye kasei se wo komansini mienu so a eye Krachi East District na afei so New Drabin South omo ye nhyehyɛ ahwe ekwan a omo befa so na ohaw ne ahohiahia eye school feeding eye registration ne nhyehyɛ processes na da ho na de bremu a moka program no ho bi ebe ye free ho problems na ebi ne sen ka antete no se wo kan school feeding program no ho a yes wo pese wo twa odin a be fill form ya twa wie no ye de be free mansin mu se ye de be komantan mu ye free ho yes ye de ban kran se ye na won krata ni bi akam Sabre ya manebosu afo honorable madam Fatima tu Abubakar ne sema odi ato Ghana fo nyina nim se school feeding no yen kono nkrata so biem sabre de be kokko mfidie so computer so na yi wona sabia ku sabia nya ado nimte ewa aduane no am na nti wo betwere wo form so no kama wo the process ne beba eni gina na odi abeto Ghana fo nyina nim na kwan a wo befa so a wo pese wo ye ketra ma school feeding no a yatumi ede waka ho san man amanebosu afo enso eka nana no mubetie kasewe na kasewe no anu odrepa na onimonyamfo napo oye doctor sabre wono na ekuta franka no otu no abedi akire edi doctor Alhaji Mahmood Bawumiachi na sabre ya napo ba ye no na ye ho wo mamu na napo Dr. Matthew Opoku Prempenidin no oye royal na ne royal na wo ye no amanfo bi soso omontiase otiase soso emfa ho na sabre ne nto aba wo bo na santimem kopiemu ewo dengiramem na okopiemu ewo dengira himfie no na ama ayensua sarai a otoso emiensa na asemu a wo kanyina ne se napo bibia ni ne ho na nyuma pa wo ba be ama Ghana enumu ayamhyehye ato amanfo so na sa yontino amanfo se oye arrogant chese oye dwe entesa enutino na asemu a wo kanyina ne se na poye nipa bi ase Ghana fo to abade manua na adwene mu do obetumi aboa Dr. Alhaji Mahmood Bawumia ama bread the 8 no ankasa na beba so Ghana ntoto ye betumi akoso efie pinu ane aduenu num a ye betumi de baton no ama wo mo no Ghana nhyehyɛ ye pinu a ebetumi akoso enye me na meka ye na hema ankasa na eka denkyira hema na ama yensua sarai otoso miensa abra na pokopia hifie ho wona ka sansemi sa mi tina denkyira man anem na mama mia mi woja Honorable Matthew Opoku Prepe ye nyina ye nim se friend napo akwaba eba denkyira asase so denkyira asase so no esan ye ni nananom asase so na se ye umu bi enim dada no Honorable Opoku Prepe ewo moja ewo nintinim enunti se okasa akukudrom na oye de dwuma so a oye ni yei enunti nkofo afada kukudro ne se oye imbi ana so se omuade sa sunsun na de nsra ye wo ye hu no ye mark akukudro sunsun no ene na eseye nsu enu na kire se denkyira yenim ku enu so yenim edwane yenim ku nemo yenim edwane nana hema ayensua sara otoso emiensa denkyira hema na asemu a woka no wose yenim ku yenim dwane nemo Matthew Opoku Prempe Franka tufu abedi akire ema osuko kokoko amanyokuo no ewo yenimoja enu nti no
omanfo bi a ne nyuma pa woyo enti wom so oyedwe no na ahema se entesa sabre kase a wote ye OCP fertilizer na dawroma medical ka kire wiase ma nyina se aboa tatia betwa so a na mabaso se ukoto se aboa krama wosipata so anyo na furu yiwu obi na ma no so esi ho anopa kase a mede bra OCP fertilizer na OCP fertilizer na nanom akuafo agya tum se no na mo no bae so do so no matumi ate na biribre mo mbotom eyedu eno ti no akuafo nyina no de mekanfo de amamo OCP fertilizer na mekanfo na me de amamo na anopai 21st clinic of the moment sabria mekan watu siatica na se o man Ghana wo se debi ye beko Europe to Ghana de hye ni bi wo yenko na yenko tu siatica yade na se emfama wo mo efrisa sa siatica yade na so osisi efa osire mo na akokom no yade bone pantimu yade wanhwe yi na wo abrochire ebroni adwuma so kotosore ayese Roma so de no ontena faako eno ntino ye kɔ ne akwakotu siatica yade na se na de ama wo mo eno 21st clinic no ya tabidi from baby ene yade akodu Europe odofo je number we nebuku appointment bebo wi pa 0244915116 0244915116 yenko na emuku ya appointment said ye beya Europe tour no usu benya mu echefa aha ene bre ebema ye de anopa no nsien ifia dakasie ye de mu asie kukua Veronica Jando minua ba one chinchi fidie no obomachi dom kama na ne wo kasafam kakra na okonfidi dem ho so a aga Kevin mo omo ho azuka na emrante no pii no a omoso echinchim san fidie no wadawroma ene yenenam TV no so konfidi dem TV wo so a yenenam so na mi ameje bre edekasie yi ebrewo midi ameje so eye oseyawo aboaje ofosuo nintin fosuo me ena medekasie brewo samufo ankasa eye onumonyamfo asante yebo Benedict wo news crew ho ni nyina da eboaye ena nopai me ho ye den a matumi akenka bi na mede amawo ye mamu nyina mu anitia ade na yeso de akono omahene yadubuache osan abetoa so amawiase nyina achen na mefa akonya we so omahene sofo pani